Odlučili smo revizionirati poznatu igru iz 1974. godine pod nazivom Touchme, koju je izradio Atari. Kasnije, 1978. Ralph Baer i Howard Morrison smislili su svoju verziju igre pod nazivom Simon. Mi smo svoju nazvali EMA, što je skraćenica za Educational Memory Musical Arduino Mini. Naša verzija ove popularne igre u potpunosti je sagrađena od Lego kockica. Na uređaju se nalaze 4 gumba različitih boja, od kojih svaki proizvodi svoj zvuk. Jedan krug u igrici sastoji se od toga da gumbi proizvode zvuk nasumičnim redoslijedom koji kasnije igrač mora reproducirati. Što igrica duže traje, to je više zvukova. Prilikom izrade EME prošli smo kroz 3 faze. Prva faza uključivala izradu modela od Lego kockica. Druga faza temeljila se na postavljanju svih komponenti u model, a treća faza uključila je programiranje Arduino kodova za upravljanje digitalne igre EMA te precizno pokretanje i podešavanje igre. Korištenjem elektroničkih Arduino komponenata međusobno povezanih Arduino kodovima postigli smo bolju efikasnost, jednostavnost, ali i edukativni naglasak prilikom izrade ove bezvremenske digitalne igre. Pozdrav iz Gimnazije Vukovar!